uta unang kersan pra ubala penjob Don Burom Yau MP Hagasnam Arhuso Laipo Arteligi constituency Ngilajot Lapalat Lajan Lailak Ngitam Hatu tau paita pra baro Udi pait ba ubusong shit klem suto Hatu paita pra usbu naging song shit Now udi pait ba ubastat Ubalaban pensyong nongrim Yakinia Yaki citang PE kuno bagi persyang ban pentami The Boys of the People Party kami tambang syupin snowto dan dibakali matrai lada ong timuan suksani kan dulu dan dibakali PPP kane PE pra Pio ayu no to pra ke jingkeli te mo kabas o be sisa te Pio ayu no pra ka jimot jongki te ito be sekinar sat ke sekinar lani sikikam kontrak lani kap nutrit Pio bangkit do yong tu kata ka jimot jongki habaki kli Pio ayu na the Boys of the People Party. Piwan siya ka boys. Piwan siya ka Boys of the People Party. Ngin pensur ya hi ba pin kai daw yung tu tang mapi maroy arnot. Piwan siya ka Boys of the People Party. Ngin pensur ba pin kam kontrak tang mapi arnot laingot. Piwan siya ka Boys of the People Party. Nginum pensur batang mapi banpa sa DSC exam leni MP exam MPSC exam tang mapi di gibril juga party ka Boys of the People Party ka ai haga judgment real haga jingetali daga bangi soto bangi dangkam balong ka way kun ka judgment real kata ka dei ka jingai ka ningkong juga Boys of the People Party hakini ki kindiak snam ka bangi layak linti Kajingai ka baar jaga Boys of the People Party kadai kajing smar ki smar ki patba manta keleng ban yeng ban ainia ban yatainia ban no bagi snotu bagi le ya ka badai namar de ka Boys of the People Party bagi nongeram jaga Boys of the People Party ki bahikai ki bagi slur halaka jongka hak dan sibon giboni kenduk yang haka jaga terikam Kiang ba nadu pagami ka Boys of the People Party nila swerte menta ngong ka taken ka bangi ngitran haswa bangi nirap kolong ka jilong ka jungahi baga jislo tenak baga jirap yano kamdai banuan na ba arden ngong kadai banuan na utu ubriu ubaya kendo ya ka jinge na lari hiswa bonong nganut banjeng banikon ya kan ka hok ka jua kata kadai ka bangi ngikwa Bani kaya ka chat penriu. Namar ki bon ki jige ki bangin sai kendo nang ni syakmat. Talara kum ka chat penriu. Ngim not panang kani kani ka hak ka jini. Lara kawan kano ka jige. Lara no ka liang ngen yang bet namar ni tep pagare ka hak ka jini. Kaba kum ka ta ka jinsul iko aban hikai ki patba. Nanta ni ai ru patba ya ki jing start ka jing shampan. Ki patba menta Kim Bitsu Jayu haga nika election kepala dia haga MDC election ila kurup ya kabor sinchar hapok KHADC bat hangi ila klalong kata kaliang persya kabaklan daro kaliang persya kabaklan yang kata ala saki wata kita ki MDC kepada kaliang sinchar kibahapan penpau pertai Manadu barung ke BPP HGHADC kalapher kawe ni kicing pher kalong bakam ju kamdon bangine syong dorbar haduk san kentatam denadu barung ki MDC jong ke BPP bahapanya tai haduk san kentatam
ni ai buron ni ai khoble ye piki MDC jong party ke belale hok yak ai ka baka party ke community bakal patha kata ken kade ke jing ai ka baka party ka ai di pat ba ke jing start ke jing sempang minta ban ban sulit thiet ye ki pat ba ha ka por election kumbathi so phalang kumbathi jamarro telae Dainem dahine Minshwate Suppose nam minshwa Ampani ke BPP Ki he spa Ki le bahe ebet Kem dan por Bani kenduk pat pak The syong kali Ki rakyat jong bet Hak constituency Kim jukam dan Namar ki on Radai ke por election Ngin thiet Kumathit so plang Ngin thiet Kumathit jamardo Mentah tahau toya persang Hau toya persang